Ti Masakbayan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya mati kastoy a klase ti biyag. Amok la kumaakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Ura siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man no saan agapokan ka. Sinalbag ka. Nagado a karkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay nga rod ngay akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangaya basol ko. Kat saan mat asyak ti agan anak. Ay baribar ka talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat ko ma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong ikayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagag ka din no nakitam anak itong itap. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din, ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Anti, umutang at man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Idi kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Anti, ikanak ka di, wano saan? Aksang sangit ngamin itay ni ading ko ang pinanawag. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyamanak, anti. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga da ka dito'y dalan. Anya day taygam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong itidikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? Di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga agdanag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, man. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabak da ka ititong it nang? Nakaamammat kita. Apay ka di akasta kayo nang. Makabulan ang nagbanugak? Insugalyo? Napan kayo nagpautang itigatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yu iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan ka tapagsugal? Isublik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Di ko makayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Inala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta?
Ikanakman mo titikwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin ngayon sugal mo tiintad ti anak ta. Ingka di agbirok iti trabahom, tapno addamat kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inakto. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayan na kayo ti andar iti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Iso a pinalubusak. Tapno amuna tirigat ti agbiro ka iti trabaho. Kasanon na da sa bali ang mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayong agsubang. Nungay makasapol iti sa bali a lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katwan. Kanayon nang ibagaan na uman kada kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ti ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaalan ti dayaw ko? Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo ti kasta, gayam? Dahil ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko? No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpet mo ijabalayo. Wansa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito ay itala nga makita ka. Wuna, taitaak laang mat nga aglaha ko dito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatang kaya't ko amamuantin ko. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakmat ni Joe. Kasano kaya gumatang akikado kaya tag may sakmat nga bibiyag. Apay, awan asawam? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot akatakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di mat asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi jay ili. Aglako'y tinatnatang. Imbagday jayan at trabaho, ngam ti agaw awir. Awan sumangpat akwarta. Kastamay. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga iwana. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Bangtad ka nga roda iti igatang iti pangsuk mo. Tapno maayusan mat iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapul agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mat itagda nga igatang iti numan. Adda impaigam mo ay tapno dadawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na. Naka-shorts kakit din iti nakakit-kiting. Napudot ije palengke. Marigatanak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta. Anya ko mga iti makagapo.
Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka kamkamali nga agaramid itisan ko akayat. Siga, Monik. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akay? Apay, ing kasarnak aya, tapno ibagam ako kwanak. Itituno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga agla ko ijachindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko. Abe, di ka pa'y makasarak iti trabahom. Day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy jay palengke. Ing kaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Untang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabartagak ayamat iti serbesa. Apay ko sana makabartag, tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naglangaro den? Hala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Mga no, mamagaan ti karabukob ko. Mabangkan, barok. Untang, inakon gumatang i-store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, Barok. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan, Barok. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka ko nga pa'y nga ginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, Barok. Wan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di ti katangam. Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di dayta. Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko kay kanaytan. Imbag na merienda, minton madamdaman. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo madaytoy? Nagsayatan, madagayuman na, tapno kamaten na. Ha? Ay na, itala ang ama kaawat ak itisago. Agyaman ako na ito. No makikita ka nga umisem, umdahal sa napakaragsatin. Oy, saan ka nga kyang? Kanayo naknarod nga umisam. Tapno umanay apanagyaman ko. Dagita nga isem timang paragsakit alaw ko. Anya day ta insangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbagla ka na nagitubing. Intad ti amo. Saan ko ana ibos? Dan, ramanak man no anya day ta. Special la hopya. Na, sikan ti mo na anangan. Saan aparakin ka dayta? Nagimason. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo. Kung kunaklaan, di makil manan ti mulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadag iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatkachariningam. Hay, jak amukan ka. Buisit ka. Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Lusya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan lang nga aglako ti aramidom ijayile. Anya nga'y kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, dita ka man langan.
Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam? Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka dagos inton malam. Tarupam? Awan pa'y mat pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairan-ranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaang masarakam at trabaho. Sige, inakon. Puminpintas mat tinanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigud anapintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Naapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, at dalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Naoma siguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, ken aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon ka matarum warbaro. Anya ka di manan ti pakakumkumikumam. Agkumkumbuya kitinap natang bagsakan ni Ilian ti. Isumat lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diaddan trabaho ni nanang Ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo ti. Kayat ni tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang. Pagsardangan na ni nanang agtrabaho, ante. Inaldaw ka mat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Ore si Kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akat nga ron. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na no di ka makita. Una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Saan man, Monica? Agpaiso ti bagbaga. Malipor nakita ka. Simmaranta ti pusok. Pumartak ti paragpikit na. Ay na dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat no makita ka nga katawa wano misan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangang. Saan ka di mabalin? Aday ta pusong ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka ako di. Diyak nga rod makaturog. Ay, di sa pa nagkapeksak ba'y anagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka ako ti? Maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Iso dayta. Hinton kwan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayad at ti mapan dita salas. Pagpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Ang mga numalokag mo ti pan naturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbagan ni Jo. Imbag ni Jo. Takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay. Kanayon nak nga apaan.
Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Api nga umarimpadek ka. Napuyatan nak, tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kaya't akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumama nakariing ka, no di nakinasaon ni Lili. Kat nakaidadang ka ni Tidanom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan ag timpla iti kape nga. Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumraka. Ay nadyas. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utot mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tenak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawak. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatакwatak? Alangan asurutat ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga rod, tatang. Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tainrana na pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudo nga. Adda inakpan ka ni Jayili. Adda nga min nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing ka pa'y. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing ka pa'y? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. June, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang. Si puta man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di nga daklako di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Tadda ka no papapanan na sa bali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Pan nakairan-rana na day tang eksamin. Abay, saan na mabalin nga iti sa bali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapno pa eksaminan da kiti sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-surat ay. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay nga na masapol pala surutan nyo, tatang. Adda nangidanon kanya, nga adda sa baling ar-aramidan, tigaranggan diyang nga inayo. Nakitam ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita, tadak dito yung nagti-restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling ar-aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Mamadamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na no kas dyan nga agpukaw iti pwesto a paglaklakwan na.
Dinamag mo ko maitibos na Di nakalumot na mo manang. Basta ko na nakano, mabitlaan. Nagbayag ka no, Kasaoktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no tinadamag ko. Masamang pa'y di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Ah, Imbag tanasapa si mangpot ni Lili manipod pagadalan. just kita jay akapsat mo. Ampang, bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagan pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ka, ano ba mo tabi magat? Gumaranggan dyan, hindi nakakulorete. Nakalson init nakakititing. Ay, kat anawaem no kas jay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, di dya paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga Ewan man. Bagbagaman di dya, akapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako na mga dabalasang mo? Isun ati mangkita ka na iti kakabsat na. Sa bagay, adamot kit linirita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Matlagaya. Mapanta ni di ilimi. At dabalay mi ijay. Awan ngamin na iti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo. Iti Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti balaymi. Si Mang Petakon, ngamawan pa'y ni nanang yo. Kunak no mo na. Tawan idyo pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apag sinsin narakan da iti lalaki na. Saan tayo pa'y matngam mo? Nupudno ti indanon da kada kayo tang. Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasim at dagiti babasit pa'y nga adik. Inton bigat, saan kun apalubusan ang mapanaglako? Kasano no ipapilit na tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin nga impalubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok aya nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan diyang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu tang. Agrebangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Katda kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw wununwang ni nanang tapno irakad yu? Simmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y nga rod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Jong. Naglugan da itibas. Papanan nga tatibas ang nagluganan da. Carmen kanong mati nakasurat iti sangaw tibas ang nagluganan da. Nukasta. Ije Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ije Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ije Carmen. Pang-asim man takadwa anak. Mapantay ije Carmen no ada kabagyan yu ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo, no kaya't naayawid mo ni nanang mo. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadi ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo, no kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga itong matipride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo.
Kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kayat mo ka di ang mailawan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano, taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bangagsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kadaading, manang? Duada pa'y mat nga rod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatag tibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak, no agsardengak kun nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya ko mga iti pagsarita. Ti kadiin na ngawan kwenta na. Kada kadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ne. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam una iti barokong ko. Gapok iti inaramit ti inayo. Naaramid na nga taday jay. No addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo? Tang? Marigatanak. Umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta. Makan kayo pa'y lang aginom. Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang manang. Jak ammo nabartak sama. Ulungan da. Marigatanak. Manang, taglusdoyan ni tatang. Ipon tayo di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Wag pautang Inka ba nga ti pangiluganan tayo? Manang, inakarudan. Manang, pangipanan ngay ka ni tat. Di ospital ading ko. Parikot man da itong yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa iti agas ni tatang. Pangalak pa itan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lily nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adin. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta. Katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang nyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayo mutan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarandang kami ninti panagadal mi.
Awan agaw awer. Agtrabaho kami kan ni Manang, tapno aday gatang iti agas da, kan gatas ni Bibi. Ala, in kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardang dagiti kakabsat mo. Ori agaw awer la kumamat kan mga sikaso kan ni Tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yo ita. Kasapulan nga agpaiso ti mga sikaso kan ni Tatang, tabaldadon, Manang. Kumusta ni tatang yo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min Manang, ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang yo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga di kas na Manang. Pangasim man takaduan nyo ni Manang, tayo kay birogan ni Nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang yo? Sana na masapol Manang. Kasapulan mi unay ti kadda ni Nanang. Kasano no inton makita ni tatang yo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrik naan na. Nungay may stroke manan. Nagrigatan ti kastoy. Padasan mi angay palawag ka ni Tatang, no apay abirukan mi ni Nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang yo? Kas di lang arutan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Naroki. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita kan June. Nauma. Kada kami ni Monica. Nagsapol. Isaban. Lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam. Nagsubli. Dayjay garang ganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noan niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni Nanang, Manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Bareng mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit. Itibiyag ko. Dayjay. Inayo. Day takat ti madi kada kayo ka ni Nanang. Tilaang bukod yo ti pampanunutan niyo. Rita. Diyo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalilig ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal, gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka di matlaang ni Manang mo ije Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni Tatang? Ngam, nagungat ni Manang. Ha? Nagungat ko nam? Ni, itaman pa nga agungat ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat piman je tao. Nagsangit iti sangon ni Tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Iso ana iturodnan asinong bata ni Tatang yo. Kakaasi ngamin ni Manang. Nasingpet ni Manang yo. Ngam uray kasano kasingpet ti may sa tao, no marigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni Tatang. Umutang pa'y ka ni Manang.
Kandi na pa'y nabayadan ka no ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Nung nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho ti dua. Adan mo ti nasawa da. Diyala ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga aganak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Nang kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti taon. Sana bale, ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso ka na ko ada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa. Wala, agbati ka man pa dito'y. Pahanak pasyaran na itanak ko. Marang mangtanday ti kwarta apang allowance. Dahito agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Agoray ka ta umawag kak. Apo! Umay kami man! Apo! Awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukak ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na asino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka diti? Ada kami, nana. Nanang, Rita? Anya tar aramidom dito'y. Apay may kan. Agawid kayon. Ang mga nusumangpuetan ti asawa. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Sikan ti makaam mo kadagiti kakabsat mo. Responsibilidad yo dagiti anak yo, nanang. Apay nga ipasdin yo kanyak. Ibagam itinalain nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan nyo dayta, nanang. Nagsardang pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan kwa na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ang maikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumteng na itang aldaw? Lagi-lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatang pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga day na. Ay, ahos na daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti ipapan ni Manang ijay Rosales. Manong? Tsaka mo ading. Hindi nagdamag akat nagungat man. Saan ka na tila damdamagag? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Tsaka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din. Numayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid dun?
Manong, saan ka di mailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Manong, saan ka di mailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kaya't ko makita ni nanang. Apay adi na tayo kailiw. O may kumamit pumasyar diti balay. Yak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduman ita ngayon na. Tadi day sukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, bak nang kaditi nang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analiday gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama dairak ko maday to'y panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paanong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gaya makaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko asikat isang kakita na. Madlaw na katati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka diti order yo, sir? Ang kaslad na nakakit-kitaagan ka. Saan ko malangip? Nagadalam ka ni? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Basta ka di. Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka kadi a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti mata. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Kaya't dagiti dadakkel ko nga imatunak ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakkel mo, tanda panunot da. Amin matanagan nak, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbeng nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Matt? Apay ka di, sir. Anya ka di ti poon ti kinaliday na. Kayat na ti agadan. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan. No nakita rin inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kanti adyen na ti agtrabaho para iti panagbiagda. Jemot maikatlo nga ubing. Iso ti pangawawi iti duwapay nga adina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan may sinurot ti inana ije Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan kuot na iti idana. Anya, kumusta itan ni tatang? Awanan angas na, Manang.
Anya! Yamatan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang dita pusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo ka, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka mang tulongkan ka. Kasano itan? Anya ti aramidag. Mapantayo di balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl, Ala, agpakada ka ni ti bosyo. Tamapantayo ni di balayo. Manang, natay ka din ni tatang. saan yun asangitan ni tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi maladingitan, tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapu ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saan? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam ano sama, ta saan adikot yun akas iti nairuamam apagiddaan. Sikat ti agi na narita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho sa. Awan ti mga ramid ka dagitoy, no saan asya. Bilibak iti kinatibkar mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lahat. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabak. Isu adakkel ti panagram ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak pa niya. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Tasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Taamonak akasyan. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Ah, kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak diti balay da Rita. Dandan ni siguro itan, tinawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapusan nga isupay nga ramidan ni Rita. Ah, nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir. Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, iswa nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga agragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, ante. Agyamanak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanya, ante. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, ante? Customer ko iti restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, ante. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana.
Makatudtudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito sa sementeryo. Wen gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min ang makita iti kaano man. Talaga akas ta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nana. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal arita. Maingal. Kasano ko man nagbali na kamaingal. Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket sikat ti hero ti pamilyam. Si Kaman. Sana ka may kariahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatang. Nalabas mat daitan, Sir Carl. Napimpintas ka manan. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na kiti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Pangasim ta din ang awagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, sir. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakat kadagiti kakapsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso, at dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, anading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Manang, nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo nga ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami. No umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayo mat no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaharam ken ka, sungbata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan nakitaan ti adal wano kinabaknang? Saan ka di manang? Wen matkit di? Maragsa ka na. Tas idadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak. Iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa dayta na manang. Umayak man. Nasing patabituan. No may isa abituan akas iti kunam, may isa kamat abulan iti tangatang. Agmay maysa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamat gayam ngagdaniw, Rita. Sikatin ang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo.
Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag dani wadwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Andagan ka. Nung sungbatan tiyayat ko. Ha? Pudno ka diti bagbagham, Carl? Kayat mo ka diti kas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanugak nang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos. Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo ti kas kanyak amarigrigat nga awanan adal? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Uno, panangalilaw. Amangan mat no agladingit no makirelasyonak kan ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi, no agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan amang panunod. Adaamin kan ka panawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat itatirupam Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka diti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag tirupam ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasan na ka di, no kasta ti pa nagkita kan ka? Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawak na itan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagag. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man baro. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anak ka. Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen barok, agkabsat kami iti inana. Kidawag, ano bilang armam ti ka anak ka. Saan mo kumaluklukwen? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam makanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di, saan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kuana. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lagat sungbatan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanong dagiti kakabsat na? San aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kuana. Napatagdamat kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apri ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawa ni manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutan. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak no makiasawan. Saya atom laang ti makisaukan kwa na baro. Amangan no ibaga na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan namat ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di ang kayat ti Carl? Nukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan aklaan?
Di ka maawatan. Apay kumamatanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to iti sidong na. Kasano nagiti addita? Ha? Kasano dang hagpaiso no panawak, ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patagtiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagarimanang. Panawan na kami kadimot. Kasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan, ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpada tangad da sakit na iti kidney. Jak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit, kat tumaudlat na iti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko, ano madayalisis ta, isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo iti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko, ti makamo kanya. Dakmatan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmangtan iti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggira. Kaya't nga ta dagiti anak ko, ti mga sikaso kanya. Inada ka man. Responsibilidad na ita, saan ka di? Kasanuak nga tamat ita. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan sumurot ijay balay. Oh, mapanak mat nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ita. Takasapulak ti tulong ta. Ngam ide kasapulan ta. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damat panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka di timang laplapad, iti panang sungbat mo kanya. maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay. Kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanad. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanya. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak dito eh? Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tiintad ti Diyos amang tulong kanya. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. Ade restaurant ko iti sa Bali Akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Adu nga minti customer ijay, taas dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Kaya't ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap iisaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidig ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidig pa iti pagadalan para kadaliling kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa ragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat na yun pay.
Agyaman akunay kan ka, Carl. At ada nga ayatan ka, iti kasta ka babalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min mabalin abay-bayan lagi ti ubing? Dumtang ti panawan, ngagkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal. Inton adda tayo ija balay ni Carl ija ili. Masapol ngang singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidag tayo iti pagtrabahwak. Kan asidag kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen, kuna ni Carl, mabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita agto ida. Nagsingpat kayo kan ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagregrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alain da ko nagitanak ko iti Manila. Ijay da kapagasan. Panawan nak ka di dito'y balay, mahal. Inkamot itayan da anak mo Ta ila ko da kano da iti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mat ti papanak. Jak mat mabalin ti agyan ditoy. Naitatimbaga da anak ko. Ipaagas da kano iti Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakanagit anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga tam. Pinanawak ida, idi babasit damay. Di agpakaasi ka kadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y matanak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo into na rin nyo kanimanong. Nagraduar matan iti elementarya ti Buridek tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Ape ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby ti auntie. Iso matipod no. Kanakan naman, di auntie tiyawag dakin ko na. Ah, Marigatan ak. Tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito'y basit akalapaw iti inaladan ni. Ikarikatak ti mapan iti lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan na kiti anak na. Didak mat insurot. Tilaang mat amada tinaladan. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Na isupay no at umay gumatang. Oh. Ay. Nay. Adda bakit anak kaida iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga tadayta? Baki inumak man manang. Ha? Monica? Si kakadidayta? Uwan manang. Apay ka sa tilangam. Bakbakitan kan. Kan naglitam ti bagim. Gapo siguro takanayo nak amadayalis. Nabayagan ngagsaksakit. Adda sakit mo? Uwan manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan? Ayan nang ngay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayon ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Sige nga, Rod. Tainak ibaga kada ading ko. Manong, ibagak nga agsagana da.
Tayin tayo makimisa. Intayo makimisa akas panagyaman. Win manong. Agyaman kami unay ka ni Apo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kaday ta. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo. At danton anak ni Manang. Uray sakton ati para awir. Ha? Apay, di ka kadinagadal? Tako na masikati agaw-awir? Wen kayam. Agaw awirak naawan klasik. Manong. Ayan di agnagan iti Jo. Inalad agiti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. No kasta, agpada kayo nga agday dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga asikaso. Kat adamat nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapinanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo't tinaganap ko kan ko anak. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana diti restaurant, Manang? Gapo ka din ta nakiasawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo, ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa'y ni Nanang tayo? Itaman pa yan, nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano, idipimusay ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mon alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti, agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis idi kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man Manang. Kayat ko ti dumawan, iti pamakawan kadagiti anak. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw anagyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Dayta ti dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilyam. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka diti may paay ko kada kayo.
Adda dito'y balay ni nanang niyo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam di magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipanidya ospital, Rita. Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kankwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasaritam? Ta nagsanay ka pa'y manang. Adda ka nun ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagaro na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di na tayo di tatang. Hijak amo. No anya klase ti panuunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin karamidan ta, manang. Urayan tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kankwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok aditak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinam na maem. Idi kasapulan da ka, di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta, nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko mahadag iti anak. Katsapay ko ma, tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay amo, no anya ti marikrik na daidakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Inihawag ni Auntie Melissa. Nga adda ni nanang ijabalay da. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ije balay daan ti Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ang na-dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tayo kita. Kasladyak ang makita ko. May palagip kanyak dagiti sa nga impay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lily, matandaanam ka di pa'y tiropa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading? Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay daan ti Melissa. Pinasyar na ka di ti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit? Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni Auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Tsaka mo. Adayo mat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tamapan tayo ije balay daan ti Melissa. Wen, Carl. Manon atawan adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo?
Nababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di Dadakkel dan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro anapan ija balay daan ti? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang ko ma. Kinumustam ka dimat, iti kasjay kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapol dagiti kakabsat ko. Diyak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inayayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo manawak. Tanasaya ti kasasad na injay. Nasaktanak launa Saan mo alagi pan dagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ija balay daan ti Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Injan Mingo, nga anda iti arubayan. Kailiw ko matjay Chico, ading. Ay, ada nga tabungan na. At da siguro, aguma tayo amangan ni ti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit edi ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti Chico, wano Injan Mango. Ala, agrubot kay nga rudain. Agur uray da manang kan manong idilugan. Agur oray dan? Intayo nga roden. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din, tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagkilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo ni ti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga roden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Ha? Kasla isumat dayta. Si kakarinday ta, baby. Nagdakal ka. Umay ka man, tara ko. Ka. Nakamagputang mat. Naglitim da kita aglawlaw ti matana. Hapayakas lamabot-butang ka, baby anak. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung umasidag, maputang. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sikan tsaka yan. Monica, saan mo idaapilitan nga umasidagkan ka? Di da nga minarwamkan ka. Nagdardaras mo tan anapan dagiti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mango kan Chico, auntie. Oh, pimanaw dagiti anak. Di pulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binunod ko abiyag anak. Diyak mo. No anya ti makuna, wano mariknak ita na. Hindi ka mapabasol, anak. Idag may saka. Naka-Amerisa. Iso nga imayak dito Ngamawan kayo matan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No di mapakawan ita. Sapay kumata dumteng to ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka dito inatayo. Kabutbutang matirupan Kabutang ko nga sitgan. Oray siyak nga rod.
Kasla ngamin saan ani nanang? Saan ngamin akas jay ti itsura na? Idi na udya nakita. Ubing kayo pa'y ngamin di. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? Nonya ti panggap na. Apay nga ta, asaan ko akailiw? Uray siya. Saan ko matakailiw? Ngamin, italaang matamakita. Win ta baby ka pa'y laang, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wenno rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di kamot mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagidyahe, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaan no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige, intaalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni nanang. Sige. Intayo di ospital nang... Kawan. Wan, nanang. Iso nga imaya. Taipan ka ni di ospital. Saan, anak? Marik, kat saan ako nagpaya? Di ba makawan nyo lang? Itartari ka kaya. Napakawan kayo nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsak. Asumit na. Tanagon o. Di ba makaw? Inakon. Anak ko. Oh. Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan akas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbayan nagpakada. Diyos ti kumuyog kan ka.